Wara 3 xhur mill-bidu tas-servizz il-ġdid tal-Arriva u minkejja li bidlet ir-rotot għal darbtejn tlieta ta' kuljum baqgħu evidenti l-problemi l-antiki. Din id-darba l-frustrazzjoni dwar id-dewmien biex tasal karozza tal-linja ħarġet minn fom studenta universitarja li kif rat li Austin Gatt fl-università waslet l-ilmenti tagħha direttament lill-Ministru li huwa responsabbli mir-riforma fit-trasport pubbliku. No problem. 2 hours on a bus stop. 2 hours on a bus stop. People missing their lectures. No shame! No shame! You should be ashamed of yourself. Disgrace! Din l-istudenta li għandha 20 sena u tinsab fl-aħħar sena tal-kors tal-istudji teatrali spjegat kif qed iddum kważi satejn tivvjaġġa lejn l-università meta skont l-Arriva il-vjaġġ għandu jieħu 40 minuta. Għalfejn in-nies il-poplu Malti jrid jistenna 2 hours on a bus stop, studenti bħali tlifna lectures. Jekk għandek timetable ipprintjata, please follow that timetable. Well, the minister left me waiting on a bus stop for 2 hours or more in the blazing sun. Waqt li għatta studenti faħru għal kuraġġ li kellha biex tiffaċċja lill-Ministru, it-tfajla ġiet imċanfra mill-uffiċjali tal-Università illi anka ħadula id-dettalji tagħha. Saħansitra uffiċjal tal-Ministeru ta' Austin Gatt ġibed bil-video lil din it-tfajla waqt li kienet qed tagħti l-kummenti lil One News. Mitluba tgħid x'kienet ir-risposta tal-Ministru Austin Gatt għall-ilmenti tagħha, it-tfajla wieġbet hekk. Just said no problem. Of course it's no problem for you. You have a Jaguar, you drive around.